Abah bang lon kamo sambung ke abang Jawa be balik haba ke TV bedong gata yang pun haba yang gasa Ronyan ne pega ke abang bedong puna pibakung bakarang haba hana gedaket desa barambun haba ta putren yang hana-hana Pakan lon bela nyancut bang bedong kun sabo gampung lebe utama tapi bahaba gata me pantun bit bang Jawa lon hana etika Benana tepe bang Jawa lon urang me pantun na ane paja be sampai singa sebab me pantun ane lam gampung gede di poma be sampai singa sebab me pantun ane lam gampung gede di poma Be asai kana dalam pantun sopan ngan santun paling utama jithan gebala le abang bedong gada me pantun hana meguna jithan gebala le abang bedong gada me pantun hana meguna Jino kana kun ke TV bedong Jit awak gampung hantu pat kota Benana depe cut bang Jawa lon dan tinggai gampung hanse belanja Kamo tat senang sino di bedong Han payah plung lon pulau Jawa Alhamdulillah lon pujora pun jino di bedong di teledonya Alhamdulillah lon pujora pun jino di bedong di teledonya Nabacut pesan ke bang Jawa lon ronyan ne singgung yuka lendonya han apu pega habanyan balon abeh meraun se-Indonesia Duma bicutu abani balon sino di bedong kasep sempurna mancan negara keno gejatren dijablo langsung giyo permata mancan negara keno gejatren dijablo langsung giyo permata Pula tanaman pegot pelindung Wate ake tun panen terasa Peme akamo di dalam pantun Bekna tersinggung wahai saudara Peme akamo di dalam pantun Bekna tersinggung wahai saudara Pakat mayang rendara langgo Anjur tupek lombo di sempurna Abang susun ke TV bedong
wala pantun atabarosa Abalun gasa cin menopandon Wahai abang lon maklumi saja Kibanta pegar sedara lon Nyambai pantun kali keluar Kibanta pegar sedara lon Nyambai pantun kali keluar Betucut abang dalam pantun Tetapi dilon bacut kecewa Handon pesalah ke TV bedong Rakan mepantun hajat mulia Hanalun tudong ke abang bedong Jidipi bakong bakarang abah Tapi ku tanya syarat dari lon Tak simah pantun memeho kata Tapi ku tanya cara dari lon Tak simah pantun memeho kata 12 bulan dalam sabodon Dua gebang lon nyan puro raya Dua gelepah di dalam pantun Kisah kebedong di Teuluan Datane bangga daerah gampung Nepegah bedong di teledonya Barolun tanyang baureng Ambon Wanyantan mepong di tupan ana Barolun tanyang baureng Ambon Wanyantan mepong di tupan ana Cilon akui daerah bedong Lam gunung langgong permata raya Jinotan lena lagi dilepon Raksikan bedong di Bauluan Tinggai digata asa kecubong Asa dipancong le awak Cina Delatat jaga mandung kahom lon Nyan iyo bedong tinggai cerita Delatat jaga mandung kahom lon Nyan iyo bedong katinggai nama Bine pasing meriti aron Ayon di ayon angin pedoda Nyoke belanja jika sebulun Pengalaman pun yang ulun minta Karena belanja kena ulun keren Menan lampan don haba pergi sah Kepudak lebeng wae rakan lon Menyo di gampung mepuda-puda Kepudak lebeng wae rakan lon Menyo di gampung mepuda-puda Kutu oh gaya hudet di gampong Jipupi pancong sok luwe pasya Menan cerita ti uro rabon Sebab dilepon awai lon rasa Menan cerita ti uro rabon Sebab dilepon awai lon rasa Pulang haba ke TV gedung Pantun dan sambung yang kedua
Gana baca salah mengepop mengarahkan lon penutup haba lon pulang haba ke TV bedong pantun lon sambung yang kedua.